E pa imamo istog sponzora. Pa, Tako da, Pogi, brate, javi se. To, brate. Ako ne, doćemo mi u Monako, uopće nije problem. Nakon sezone da snimimo to i... To je sljedeća tema. Da. Možda si se našalio, ali ako Bog da, mislim, kupio karte jesam. 13. oktobra, 13.10. gospodin Goran i ja letimo za Gironu. Bože zdravlja, letimo za Gironu i plan je 1400-1500 km u 10 dana i doći do Zagreba. Hoćemo u 4-5. Treba nam 10 dana zbog sadržaja, naš. Da, evo da, zbog toga idemo. Idemo snimat kaj ćemo tako sadržaj. dugo raditi? 150 km na dan. Hvala. Planiramo snimit 12-13, možda čak i 14 videa, sad još slažemo strategiju. Dobili smo i sponzora za to putovanje, o tom ćete čuti kasnije, bit će vremena za to. Ima ih više. I pozivam ovom prilikom ljude koji imaju neku svoju firmu. Ako se vide u tome da ćemo izbaciti 14 videa, ako se vide u tome da im je ovo fora, da bi htjeli podržati nas, javite se. Znači, javite se da nas malo pogurate, da napravimo to. Ideja je da ti videi izlaze u 12. mjesecu, u to neko božićno vrijeme, kad ljudi najviše gledaju YouTube, ljudi su doma i bit će lijepo gledati sadržaj koji je s mora, iz toplijeg dijela. Iz hladnijeg. Da ljudi uživaju u tome. Tako da, eto, naš je plan tu, Bože zdravlja i da sve bude ok, mi letimo, pa koga? To je to. Čekam je. Neugodna tišina, neka mora malo razbiti. Morao si nešto. Ja se čekam da će to prije napraviti. Da, mislim, eto. Bit će baš fora, da. Ako Bože zdravlja, jer nikad ne znaš, evo, meni ne da Bože da... Ali fakat si se s njim dogovorio nešto da ćete raditi u budućnosti. Mislim, obzirom njegovu reputaciju toga da podrži obećanje. Ideš solo u Španjolsku, ponesi kameru. Karte su tu. Kupio 2 karte, znaš, mada ni to nije garancija. Ideš ti 2 puta. Ali imam ja plan, rekao, ok, ako Josip ne ide, vjerojatno nećeš, dobro, šta ću, da. Dobro, znaš. Dogovorit ćemo se, da će Bog da sve to bude u redu, samo zdravlja, sve ostalo će biti. Tako da, eto, možete očekivati i jaku zimu od nas, jer samo tog sadržaja koji bi išao svaki drugi dan popunit će skoro cijeli 12. mjesec. Planiramo, Bože zdravlja, i neki novogodišnji specijal na maloj šajbi. Planiramo i još neke podcaste, imat ćemo jednu facu iz svjetskog biciklizma, što je Ivan dogovorio. Imat ćemo još neke ljude u podcastima. Planiramo naše regularne videe, danas sam dogovarao i sa Sašom iz Bikekrafta da snimamo s njim neke videe još, ti isto snimaš sad s njim video. Tako da, bit će sadržaja, pogotovo u to božićno novogodišnje vrijeme, gorit će YouTube.